Ka Hill State People Democratic Party HSPDP kalarai ban mikno na ke Regional Democratic Alliance ADA hadin gajing sya'rim hak election Lok Sabha barang syudem. Haba pentip ya kene hak sengi palai unong ilam ke UDP bat menteri sarkar ba polong do ulong kidon sibun kidaw halor gajing sya'rim ukartong ke ADA tak kadaw philak ban yoi bawat ke HSPDP kalarai ban mikno na ke ADA. Ubak pol ulong syuk-syuk haot ki HSPDP 8 pau ya gajing bom kwa syuk ban peteng hak ban ya don lang bat ke ADA. Pilak ban ong bak nilak ban skill ba kadai ke bapa ban ya no la ka jong kalenti nama ngim syam la kenjo wat tang 100% na ka jing don ki wot ha kene ke genti jin bangin ya kun kum ke UDP marwai nilak ban tam ya kata kane kadai ke jing pen pau na ke HSPD hanrei ngi kwa ban ya kenduk ban ya keren pembet ya kini ki ai barok la ban ram ke HSPDP bat ke UDP kila penyeng lang yau presiden badim ke HYC ubak Robert John Karjarin kum ukertong ke ADA hak election Lok Sabha padang syudep na syalong parliamentary sin Handai dang sino presiden ke HSPDP bak ke pipang niang ulpen pau bak parti kelarai bakan mi ya kuno la ka jong hak election MDC jong ke HADC bat JHADC.